Go. Okay, I'm Jean Olive Valdez from Malasiki, Pangasinan. I teach Zumba here in San Carlos Town Center every Saturday, 5 p.m. to 7 p.m. And what else? Not only here in San Carlos, I also teach in Malasiki, Pangasinan and in Lingayen, Baywalk. How many members you got? It's more than 100. More than 100? Yes. Oh, okay, so everything all right. What time you start now? You start mostly on what? 5 o'clock, sharp. Anytime now? 5 o'clock sharp. Okay, good. All right, thank you. Suéltate, bailalo y deshuésate. Bailalo y suéltate, bailalo y deshuésate. Bailalo y suéltate, bailalo y deshuésate. Bailalo y suéltate. Moviendo hasta que te duele el cuerpo. Sigue moviendo hasta que te duele el cuerpo. Sigue moviendo hasta que te duele el cuerpo. Sigue moviendo hasta que te duele el cuerpo. Ay, papi, yo sé que te vuelves loco cuando yo muevo mi pepe. Yo me digo, Ay, papi, yo sé que te vuelves loco cuando yo muevo mi pepe. yo me digo.
amor.